O te muai whataro pātu I pa ia man malu o lo tātou lotu ma le kāle sia I nei tae au fau o wholo whātu fo I le pa ia o ta māma tina mātua I lātou umalo o tātou whaita ko inga mafuta I lungo au penga ta whailangi. Mā lore soi fua o maua, mā lore langi maina. Ai o maia, o le a tātou tāpua I atu I lungo o le atua. A wāua tu sia, ua whaumutia le oti le manu malo, le otie, o whea o iai lo manu malo, le otie, o whea o iai lo tui. O le tui o le oti o le angasala lea, o le malosi fo'i o le angasala o le tula fono lea. Ai whaaftai le atua, o lena te wha ina mai le manu malo I ate I tātou, e ala mai I lo tātou o li'i o Jesu Keriso. O le nei, o uso pele, ia o tau tu mau, ma le le whaaga e tia. Ia alualu lo o tau whamalosi ngā luega le li'i, ma le le au loa. Ina o tau I loa, e le se mea whaalea o ngā ina lo o tau tau ti ngā I le li. Tātou talo mo le ngā paia. Ma e ulama lo walofa tu noa le atua I le neita e au. Whaaliga o lo walofa lea wafu ai o na toi tā la pui pui whai to toa o lo manu manu. Ai un fale lau whanau whaatuatua ma lo aiga lotu. Se o mātou o mai e sura ina le tū noa ma le lo tele o lo wanga le lei le mawai. Mo I la tō mai mātou ma.
e panga lava lea le atua. Tari tonu lava o se tāpua inga whaifua pe au noa ma lo mafuta mai. Ao la mātou sa ili mālo ili neita e ao e ala ili mafutanga ma lo wangara pa ia. He a fio mai. A fio mai a ma lulu ina whaavae o mātou loto ma o lātou langona. Ina i o mātou langona lo mafuta mai mo i mātou. Mai a mātou whai ai le nei tāpua iga. Mai uai mea umai le wha sili sili na o lo vi iga. O le mātou o lenga lea ma le mātou mua i wāla au e ala tulawa i swafa manu malo o Yesu ke viso. Amen. O le a tātou vi ia le atua i le pese se lau marifitu. Se lau marifitu pese o le a tātou pese ai. Tato whalologo di si upu mai lea fionga lea tua ni tae au. Tu si whiwhilia mai le whaiga fau. Tu sai mai le whaakasoroga tu si whaita waso le ka le sia whaaptoa ke whiana mik Samoa. Tu sia
L'Apostolo Paulo i le kalesia i Roma. Roma i lona mta upu e valu, a mata upu whaitawina mai le whai upu mō mua. Ke ia whaangata mai i lona whai upu e sifuru marifitu. For our scripture reading this morning comes to us from the New Testament, the epistle of Paul to the church in Rome, Romans chapter 8, verse 1 to verse 17. And we will read responsibly in the Samoan translation. Roma ilo nam tau pue valu, a matau tātou whaitau whelafolafuai. Mai le whaipu mo mua sa ia whapau mai le whaiupu e sifuru marifitu. Whafonga maia, i le awhionga pa ia le atua. O le nei, wale ai se whaasala, ieo ia ke viso Yesu, o ele sa vavali i la re tino, ai la le nganga. Wao le mea, na le mawhaia e le tura fono, ina o vai ia ona o le tino. Ua whaia lea e le atua i lona a wina mai o lona alo, ua tino mai e pei o tangata anga sala, o le taulaga fo'i mo anga sala, na ia whaasala ina ai le aga sala i le tino. Wao e la le tino, e loto atu i la tau i mea le tino. Ao e la le anganga, e loto atu i mea a le anganga. Wao le loto i la le tino, o le ita lea i le atua. Wai le usista i le tula fono le atua, e le mawhai fo'i ai. A o outou, tau te le i la le tino, ai la i le nganga, pe a whai e nofo le nganga o le atua i tutonu i a te outou. Ai se tasi ua le ia te ia le nganga o ke viso, e le whai lea mona. A whai e nofo i tutoru ia te outou le nganga. O le na toi whaatu mai ia Yesu na ie woti. E whaola mai fo'i o outou tino au ngā vale, e le na toi whaatu mai a ke viso na ie woti. O lo nā nganga, o lo nofo i to tonu i a te outou. Wa fai tau te abio i la le tino. E oti ai outou. A fasi oti ai outou a mionga le tino e le nganga. Tau te o lai. A wau outou le maua le nganga o le poroga. E toi fefefe ai. Au outou maua le nganga o tā mawhai. Tau te wala au atuai, hawa le tamai. Ma le whaiupu e sifuru marifitu, a whai fo'i o whanau i tātou, o suli fo'i, o suli lava o le atua, o suli whaatasi ma ke viso, pe a whai tātou te ti ngā whaatasi maia, ina ia wha manuia ina fo'i tātou whaatasi maia.
Whamanuia te re mai le atua e lau whaafuanga ma le tātou whaalologo ai i lana whioga pa ia. Mai atu bautasi ia te ia, rona lava vi iga. Nei maaso uma e o i whaavavau lava. Amen. Just a short story for the kids. Youth. Does anybody know what a rudder is? On a boat. On a boat, there's a device that's called the rudder. R-U-D-D-E-R. Does anybody know what it is? No, huh? Okay. Okay, the purpose of that device is to steer the boat to make sure the boat gets to its final destination. So without the rudder, the boat cannot reach that destination. It is very, very crucial to a ship. No matter what type of ship it is. Now, some boats, they don't have what we call rudder. Like a canoe. A canoe is a self-rudder boat. Anybody who paddles the canoe, he uses the paddle, not only to paddle, but to steer the canoe to its final destination. Now, the purpose of the story is, can you imagine the rudder being God and us, the boat or the ship? The book of Romans, Paul denotes that we are no longer slaves to sin. And reason being is because we have the Holy Spirit as our guide. When Jesus passed away and came back to life, after his resurrection and after he made himself known to his disciples and those who believe in him, Jesus said, I will now finally go back to my kingdom. But I will send help. And that help is what? The Holy Spirit. The Holy Spirit is the most important device in anybody's life. It is our guide, it is our protector, and it's our way of life for Christians, those who believe and have faith in the risen God. Moral story is, it doesn't matter how many times you come to church or how many sittings or positions you hold in a church. It doesn't matter if you have money and all in the world. It doesn't matter if you're rich or poor. But God wants you to come as you are. Those who have been living in despair, seeking help spiritually, this is where you need to come. Fellowship with the Holy Spirit is fellowship with God. It's having a close-knit relationship with our Creator. Jesus said, I will send help, and that help is our Holy Spirit. So whenever you're down and out, pray. Paul said, God said, I'm not too far away. All you have to do is call upon him.
So if you need help, especially at this time where everybody's out of school, everybody's having fun during summer, nothing really occupies the mind or the time, these are very crucial moments in your life. Temptation is right around the corner. My only encouragement, pray. Continue with that relationship with the Holy Spirit. To enlighten you, encourage you, and give you strength to prepare yourself for your next destination. Because without God in our lives, we are like ships with no rudder. God bless you, and God bless everyone. Amai alpese ona soilea male talo le siga pioga ti akono le atato to viatu le tua il pese será unos fulmatasi. Será unos fulmatasi il pese. See
mau ni ka. Mau wala so ta inga mai kana ko. Te mau na runga mai tina na runga mai mamma wala au skono. De si desse wala kwa. Olo manuia le te mau na runga mai tina na runga desse mamma wala au skono. Mo mai la nganga ka tai pa ia man na ka kalisia. Ona la o ta ko inga mala o kan. Olo manuia ai ko pa uma. Mele mo le ko le ngama ka tai mo pa ka kalisia la o ta ma ta ko inga. Olo so mo manuia ai pa mo mo te ma na na ma tina na ma la ko mo mai mele pa ma ro. Pa mai tongo ta ko inga ro. Pa via ko ya le dei o le mo mal ko ya se singa le ta ya amata maria ma ro ko inga le no se ma ta ma e ma wa mo ko le tua ina ma ro e ma ro te ma ki a kon ko le tua a ta ma ko ma tina ma ko se yo wa ya ma pa na ta pa ya ni le tua le ta ya ko mo mia pa mo ma ya la ko le o ta ko si la pa ya ni ta ya so ko mo me le la ni ma ko lo pa ta ko ni ta ya le mo le ko ni na ma pa tai e ma ma ro Malaysia ma ro a la pa ma ro ko ta ni ai ko wa mo ta Malaysia mo ma ko ni se sa pa to ria ai ma la lei singa se pa ranga de dia ko udah do pa le ko mo ni a le ko ya sa na le le ka ko ya na ma tai ma ni dinga dia ko ila na kule pa so ko ma kule pa so so o mo ni ai ko kwa ma ma singa ma pa ko ma ta ka sia o se mo ni ma pa pa ale ni ka ya mo su ma ta cha o mo ni ka ko e mo do pa te ma ko wa ta Ua whaafutai atu le suga le taifono, pionga le tia kono, mo le tala o le tātou wasi singa. Whamanuia le atua i tiute ma whaiwa, ia e meise o le ngā luenga mai ea, e peona whonga ina e le pionga le tia kono i lumo le tātou e kāre sia i le nei tae au. Hei o maia, o le a tātou atu i lumo le atua e ala i le tātou talo le whaafutai, talo le whatoi senga. Ato ai manisi o tātou mana o mō ria i lumo le atua. Tātou i foma talo. Tupopo ia o le vi inga, wha manuma le wha netanga i la ufio le atua poto e toa tasi. O le atua e ou le vi inga, e ou le wha netanga. O le atua pule au au ia e mea uma, o i le langi ma le neila lo langi. O le atua fo i e tumu i le alofa fua ma le alofa muti muti vale. Te rege sero to sao lo wolofa ua tele lava lea. A lea ua fuai ona mātou urfale i le ava ma le whaalo alo e te tawai. Hei o mātou whaafo i ao le vi inga o le whaamanuma le whaanetanga i la uofio lo mātou tamā. Ono lo wolofa ma lo waga le lei ua e lawe ina ai lo lato soifua ma sio mato wola. Nei lava tae au mato nofo ma mato to manatu le lava yaso wa tona i male atu. Ona mato manatu natu lea i le ta ape ai o lo ainga a o le nei e ka le sia i fe au mga aluega tau o le aso. I la tau fo ina tapu ia le alo feivo i la tau o lo ngā lue ma tautua i tono
o le malo, te tonu a whioanga, i te tonu o whiau mga ruega te tau. Kei nane i la tō lo tausia, whanau, mamatua o matua. O na mātou la ngona lea, o lea ngāga whaaftai, ma le ola vivi i lau whio lo mātou matai. A wā mātou tali tōru. Ana le se anoa lau whio mai mātou. Mātou te lea ulia mai le nei a sasa. Au le nei tae au fia ma le tae au oli. Wa mātou pati ai lo walofa tu lai le atua i lo lātou soifua ta ua ngā ina. Masi o mātou vai. Mātou mana tuai foi lau au nā mare wharetua. Kai nane i lātou o le usfono i le ngata i le nei e kālesia. A o le pūlenga ma le mtanga ruega California i mātou. Kai nane whaesaia fia o le nei whagaloa atoa. Ua tu ua e kālesia, tu ua aiga, tu ua ngā ruenga. A tu malanga atu i tu tuila ma manua wala na whaalanga maia. Maretala whatai atoa o le Pasifika. Se e o lātou nono manu ma mātou tāpua i lau whio le atua. O le au le siri ese ma le manuia whaavavau. O le pule au i mea umana e whaia i lo lava mata i sau. Au le ala leo lo mātou wanganga whaaftai le atua wa e uia ina mātou whaalongoina. Le malanga, le maliu, ma le oti, i lea i tū, ma lea i tū. Tai nane fo i o lau wala au pa ia e te tasi o ta mama tua o le nei e ka le sia o le tu ua o le nuu. A o se alo fo i e whaasino e se tasi o le nei e ka le sia. E la gona a le anganga whaaftai i lo mawhana whana, ma lau wha maisenga. A wāolo e whaaloto tole ina pēa i mātou i taimi umā o lo mātou wola. I le taunga le mūpo le soronga le lei po i o le soi kuanga. Mātou te langona pēa lo māwhana whana. He u whamālo a whaaftai le atua tausi. Whaaftai leo. Mālo i lo māluti eina o lo mātou rufafo. Malo mātou rufale. Whaaftai o lo manuia le nei e ka le sia mai lava e maunga te tele se i o lava e se au pito i tiiti o mātou whanau. E oi fo i lava i whaalawe whaafua se i na tupu le nei tae au. Ia e tali tonu lava le anganga le atua e tele o tu la fua i lava i mātou. Tau lava o le mātou te taro. Ia o ngā le poto ma le ata mai o li i mata mai tai fo mai. Lango i nai le whaasiri ngā malosi le tinai an niwa via lau. Ai wha malo whaaftai le atua whaaloto toa. Wha malosi mai i o mātou tangata ina i o mātou tau sisi pēr i o mātou tiu te mo mātou whaiva. Ia a wālawa le lei o lo ainga balau e kāle sia. Whaaftai au whaamirianga i a wala isi ese malo tamau aiga whaasua i o lātou au mo mātou lima. O mea alofa isi ese matāleni o e fua ina ia i lātou a wālawa o lātou tū te whai ma le soifua walauina. Ia e talo lava whaaftai le atua o nau au whiawa paia. Mātou te maua e pēa upo le ola. Upo e whaatupula ia e pēa le soifua ma le ola whaatuatua. E whaamanatu, e a oao, ma whaatonu inai i mātou i ala o lāleanganga. Ina i mwhaio na atagia i lo lātou soifua ma lo mātou ola. Rau lava file e mū ma le alofa whaavavau o lau fio le atua le tamā. Whamalo whaaftai a ngā iai. I lo waa rua o lo mātou vai ma lo mātou le atotoa. E o ai taimi mātou te la ngona ai lo mātou ngao i ma lo mātou whatau waa.
e te whaamalosi, e te una ia, e te whaatonu folau i o mātou langona, ba o mātou mawhauwhau. Leo leu na ai o mātou loto ina ia awane o mātou to i lalongo o fia i tu ina naunga o le nei o langa. Ai o mātou tuli matai pea, leola i a kewiso. Na te whaatumulia i mātou i lautomu ato toa. Ina i o mātou tau sisi pea i le whaia o lo finangaro. Ai awa lava o mātou loto. E ta warugare gaga whaaftai le deitai au. Le whaarotanga na e Sauniga e ala i le soifua pa ia o kewiso. Rona lava soifua no foina atu ato toa. E sui ai le tangata ma le fuafuanga. I lona maliu ma lona whaalava au ai i lua le sa tauro, tu uifo i le guto le tu unga mau. Aena toi soifua manu malo mai le oti ma le tu unga mau. Lea wa avea ma o ngā tuto nunga le mu ao le whaavae o lo mātu wola, ma lo la tau tarito nunga. E tu mau e o i le whaavavau. Ia le ali i elo mātou o tua. O le haea, le au ngā e mātou tautala ai i lo walofa. O le haea le au ngā mātou te fia ai e tautau i lo uswafa. Ai au ngati tau mātou tangata e soifua ma ola i au whaamanianga. Te le lava ina mātou whātua tua nai la wo fio le atua. Au a mātou whaia lava mea mātou te loto i ai. Whāterite re gese le musmusu ngā roa gaga. Au a mātou whaamua mua i ai mātou lava. Te le lava ina mātou wola i la le tino. Au au a sua malie whaamanianga au a mātou maua. Ngalo ai i le tangata o na whaafoi o le vi inga o le whaamanu ma le whaanetanga. I le ta tau maono mea i ai. O le whau vi inga, o lo mātou manatu whaapito ma le whau aluga i poto ma le ata mai o mea ua mātou maua. Ua le masino lava lea le atua. Le ala leo o mātou tautino atuai i la ua fia o le deitai ao e ala le mātou i fonga. O i mātou lava o le foto o le anga māsusei. Tofu lava i mātou, ma o mātou vai ngā whātangata. Nāna whātata i o mātou luma, au a mātou le iloa o na tausi o le ola whealofani ma le whealo lo whai. Tele lava i na mātou whaamua mua, le manatu, ina ia whaamalia ina o mātou tangata. Ai ngalo ai la o fio ma lau tala lilei. Le ali e. Tari tonu lava le mawhauwhau. Ua loa o na e sila fia mea ua. A le hafo i se mālosi e whaaleo i na ai o mātou se, ma tau i tuai o mātou ngasala. Ua muli lava lea, a ua loa o na e sila fia mea ua. Au au lau fio le tuai au aoa lau wa ai, ma lau sila. Le ase mea lilo i luma o lau sila whanga. Le tioa whapea upo le whaisalamo e o ai le fufolo o mātou moenga i se oni. Ua loa o ne sila fia mai lava. Ia e tangi a le pumate le nei tae au. Wa o ai ea a mātou suru whai ai. O loo soifua oe o le atua fofua. O le atua o le alofa, ma le alofa muti vale. O mātou atu ma le anganga o salabo ma le whamaoni. O mātou tautino o mātou se ma anga sala i o luma. I mea uma o mātou whaia, e o i ngā aluenga o le whaatumutumu lima, male le whamaoni. Leari ia e alofa mai lava. Whaamamama whaamangalo mai o mātou tangata leanga.
Solo ia e seo mātou o leo mo mātou whareto. Ai e toi fuata ina o mātou wola mo mātou tangata. Ina iau ngā pēa e whai mawi inga ao le tala ina o lo whirangalo e tulu inga o le nei lalolagi. Mātou te talo le atua, lilingi mai au whaamurianga i lunga o le nei e kalesia. Mai lava e tumutumu maunga se i o lava e se au pito i ti iti o lau whanau. Mātou mana tuai ma le arofa. Lau au na ma le whartua ma le usunga fono le kalesia te irisiri, le pulenga San Francisco ma le matanga ruenga o awa ma California i mātou. Tai nane le whalanga mai a tuila manua e ala i lana fontele. Ia lo fagia le atua tuli au mawina i le nganga o lau o fio. Va adua lo nganga. O tu fia manatu malangona. Ia awa lava le whalanga mai a tuila manua. Maua se ai. Awa lau o fio malautara li lei. A ola masoi fuai o tangata whatu o tua e nei lalolagi. Bana tua pea ma le alofa. I la tau o maua e whaanoa noanga i le neitai au. Le tina ia to ono ma le paia o ainga ma whanau. Le tina fo i au longa ma le tama i a sione ma whanau ma ainga. Le ali ia e o iai le matui o le oti a o le loto ua tumu i le whaafitai. Wāua e manu ma Roma e whaato i laloina le oti ma le to unga mau. Au maia le mau tinoa e le o le unga lea o lo mātou ola. Ai te talo lava le atua. Ia iai lau wha mai sega. Iai pēa lau wha mawhana whananga. I lunga o ainga ma le nei e kāre sia atoa. Mātou te talo le atua. Whamanuia lau fio o le atua e ngā ruenga le kāre sia. Le tū i whafo marana tina enga. Whamanuia lau fio i lau taitei whono ma le ofisa. Whamanuia le au taruau ma le au ngā sao le au whaipese al maafutanga tina ama whanau tene. E nane fo i al maafutanga te mama whanau tama. Ia iai lo wanga le lei. Iai lo file mu. Mātou te talo. Mana tua pea ma le alofa le lalolangi vivesi ma le whewata wa iai o malo. Ona o le sa i linga o le pule. Mafutaina pea le ngango lau fio ulu mataitai o whainga malo. Mai se lava le nei whainga malo o whato mato whai malo iai. Ia wali tia pea le nganga o lau fio lo mato matai. Whatu pula ia e lau fio le file mu i o lato manatu mo lato langona. Ina i o lato loa na whaamo mua o tangata ma le au whatu tua. Ma le nei fuafuanga atoa. Mātou mana tua sa mua na lua. Sa sae ma sa sifo ma lana whainga malo. O ainga o nuu ma la whanga e o ai lau tala lei. Ia iai au whaamrianga. Tama whanau o le nei e kalesia. O le nei malo i la tau ofo in atu lo lato soifua. Tau tu ai tu tono vai ngā awara malo o no tau singa o le filemu. Ia iai au whaamrianga. Whamanuia lau fio le atua. Ta mama tina mātua. Mai se rātou a maua i ngase tu maua le tino. I rātou alo whātau toria o rātou ngase i tono o whare mai. Po tua fo i ainga. Ia iai lau whaamalolonga Iesu le ali i whaola. Te le lava mea whaananau iai le loto ma le mawhau whau. A o le mātou lava tau tinonga le nei tae ao. O le atua ma ofa lava oe lo mātou mutai.
ua loa o na e sila fia mana tunatunga lilo o re tangata. Tau lava o le nei, ta lia maia o mātou manao, ato ai mataru tarunga lilo a lau whanau. I le suafa manu malo Yesu ke viso o mātou wole vala au tuai nei. Amen. O le a tātou toi pese i le atua i le pese se lau tolus furu ma le ono. Se lau tolus furu ma le ono le pese o le a tātou toi pese ai.
O le lauga I le suafa malu o le atua toru tasi pa ia. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le anganga sa a mene. O le amaua le tātou matua mai le tusi lea na tātou whalologo ai nei tae au. Tusi al apostolo Paulo I le Ekalesia I Roma I lona mta upo e valu. Ia a o le whai upu mua ma le whai upu e lua o le auto e whai tawina whaafonga. O le nei, ua le ai se whaasala I e o ia ke viso Yesu, o ele sa vali I la tino, ai la le nganga. A wao le tu la fono I le ale nganga, o le ola ua ia ke viso Yesu, ua tu sau noa mai I lea ia te au. Nai le tu la fono ale anga sala ma le oti. O le tātou batua le nā. Loma I lona tāu po e walu, a le whaiupu mō mua, se ia whaagata mai le whaiupu e lua. O le autua mā whau a peo nā mai ai le tusi whaita waso e whaapea. Ola I le anganga. Ola I le anganga. Our text this morning for our sermon is in Romans chapter 8 and verse 1 and verse 2. And the theme for this morning is life in the spirit. Life in the spirit. Ola I la le gaga. O le tusile nei a Roma, te tonu le toa tele o le apopoto o le tusi paia. Mai a latou, o le fatu a toa nei o le tala lei. Ma o ifo I le tusi lea o le mta upu e valo o Roma, o lo ta oto a toa I le mta upu Sicilia Paulo. Le ma fuai an tusinga I Ekalesia. Ua whamamlama I e Paulo le tūlanga o le tangata anga sala, a o le ngā ruenga whaola Jesu Keriso, ma le o la fau e maua e le ua talitonu ma whātua I le Keriso toi tū. Whamai Paulo. O le dei, ua le ai se whaasala I e o ia Keriso Jesu. O se whiau le nei mo so se tasi e ua le lava, ma ua maua I le loto vai. A o ia tau fo e lota wiwi pea ma whau so songa o le neo langa. Po se tasi fo I ua manatu o le ai se wha moe. Whamaila apostolo, o se o ia Keriso, o le tangata fauia. A wawa whaasau roto ina I tātou e Keriso, e ala I lona maliu, malona toi tū manu malo. Wa, tati tonu la apostolo, ua whaasau roto ina, ai oe el turafono ale anganga, o le ola lea. E le to e pule la le anga sala pe a whai ua pule ke viso I loso I pua malo wola. Ba e lua ni manatu mau tutu ala e olo tala no ai Paulo o lana tusi lea I le Ekalesia I Roma. Lea olo wha mau ina I le mtau po e vanu, mua. O le ola I la le tino. Ola I la le tino. Rona dua o le ola I la le angaga. O le ola I la le angaga. O le ola la I tino. O le ala e fia I tele le lalolangi. O le ala e wha mua ai e le tangata o ia lama. A o le unga o le ala. O le ngao ma le oti wha le angaga. Lua. O le ala I la le angaga. Whamai e pawale o le ala e le whaingo fie. Ai a fua ona le whaingo fie.
Raga mana o mia ai le whaafitia e le tangata o ia lava. E maafuana le whaingo fie a wai mana o mia ai le usustai ba le soifua whamaoni o le kalesia. Ao le i uga o lea lava ala. Whamai paulo. E taua luga i le file mu. Ba le wha moe moe ola. Whapaere upu whasa abua e awhua ia e loa le tawae i ona furu. A whamai le moa ngana ar tu spa ia e loa le la au i ona fua. Whawhiala ana i loa fua o le nganga i lo soi fua mara uola. E loa i lau tautala. E loa i la uamio. E loa i lo walofa. E loa i la tafa maoni. E loa i le loto fa mangalo. E ne me whai ona, whai mai o tātou wola i la le nganga, pe a whai e tumu pea i tātou le loto ita, le loto sei, le loto vale, ma le loa loto fa mangalo. O le nganga e tai ai le kalesia. Pe o whātaitai gare da whai atu le autar vōbala o asa. E kalesia pe o le vāte le fo ilele. A le aise tapasa, rudder. A le aise tapasa e wholau fua i le lopo whealu iai. A o whealo na taunu unga. A le mafu angala e mana o mi ai le mafuta ma le nganga. A wao le nganga o le atua na te whaatonu tonu folau i lo soi fua tautua ma lo uola ta wao ngā ina i lana ngā luega. E le gata lai toro aiga, to tono whale whai ngā luenga. E o ai to tono le whiau mani ngā luega le atua. E whailo ai lo whai melelei ma lo fa maoni le atua ma lana tala le lei. Mai paulo le bafu e gane ala ia o da ngā lue whatasi le kalesia. Te talo. Sue sue. Ola e o langa whamangalo. O le tasi le masa ili pea le finangalo le atua i lo soifua ma lo wola. Ma ea lea na laua luga lea ina u whai mai le apostolo. O oe mau. Wale ngata ina ola i la lea nganga. A wa ta ua i ta ua o ta mawhai. O ata lii ma fufine o keriso. Le whai ui ue a le mata koe watu. O le tasi lea o upu e siri o na mātongo fie i le neimta upu. O le na o le atua o le na fuafuaina le langi ma le langi ma le tangata. A wa avea o ia e whai matama. Hawai upo paulo ava le tamae. O upo ro whai loai le vava la lata o le tatou sota inga ma le atua. A ua whaamanatu mai ai le atua, e le tu uina fua oe. Nā te re tu la fua ina oe. Nā te re tu la fua ina. Pe te whaangai mati ngā ma whe se inga, pe tau ma whaile while whato ilalo ia te oe, whamaile li o te re tu ua oe. Ai o te iai ia te oe. E ti awha pia upore ala apostolo, ava le tama. Whailoga o tangata wa nofota ele ai le nganga o le atua. I le loto ma le mawhau.
Tangata ua whaangalo o na tinga ma o na whaingata. Tangata ua whaangalo leo soifua atuai na soifua maolai. Ngalo le lalulai. Ai tuli patai le soifuaga e whaavai I lua o le taita iga le ngaga. Our text this morning is taken in Romans chapter 8 and verse 1 and 2. And it reads, "Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death." Verse 1 and 2. See, today we gathered around one of the most confronting and most powerful passage in all of the Scripture. Here in chapter 8 lies the center of the theology of Paul's epistles throughout the whole New Testament. It is here Paul calls out the Christian to live in the Spirit and not in life. Why? Because those who are in Christ no longer lives in the flesh, but in the Spirit. And those in Christ is renewed. The Apostle Paul wrote the letter to the Romans to explain the gospel, the good news of salvation through Jesus Christ, after describing humanity's struggle with sin in the first 7 chapters. Paul opens chapter 8 with one of the most greatest declarations in the Bible. And it reads in verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Meaning those who believe and have faith in Christ. Those who have forgotten their old ways. Those who have suddenly renewed their life in Christ and start following the guidance of the Holy Spirit. Those are the people that Paul now declare they are now no condemnation for them in Christ Jesus. This is a message of hope for every weary believer, those who are struggling, and every discouraged Christian, and every church seeker renewing their strength. Christ has set us free according to the apostle. Before we came to Christ, we were slaves to sin. We were bound by guilt, fear, and spiritual death. Like prisoners chained in the dark of a cell. We could not free ourselves, but Jesus Christ came, died on the cross, and rose again through his sacrifice, and through all that, he gave us salvation. See, Paul declares the law of the Spirit of life has set you free. So if Christ has set us free, we must not continue living as prisoners. We are no longer defined by our past failures or our shortcomings, but by the grace of our Father. Freedom in Christ doesn't mean freedom from sin, but it's freedom to live and have a close-knit relationship with God. This is why Paul
contrasts two types of life. First, as life in the flesh. Second, life in the spirit. See, life in the flesh designates jealousy, pitta, hatred. But life in the spirit declares freedom, peace, humility, and everlasting love. This is the way that God wants every single Christian and every single member, those who have faith in the risen Lord and those who have trusted in the good news, to live by. As Jesus taught, a tree is known only by its fruit. A fruit-filled life will produce the fruit of the Spirit in everyday living. Now the question that comes to mind is, so what path should we follow? The path of the flesh or the path of the Spirit? You see, the church is like a big, large ship. Without a rudder, we don't know where it's going. We don't know its destination. It's just like a boat just floating on the sea, no destination, no place to go. The church is like that. See, God's church is not founded on people's personal opinion. It's not founded on our personal endeavor. No. God's church is founded and guided by the Holy Spirit. It is only through the Holy Spirit that strengthens you and strengthens me. It is only within the Holy Spirit that we both can overcome anything in life, even in time of despair and time where we feel there is nothing more for us to do. It is only the Holy Spirit who encourages you, who only encourages me and all of us to continue with the good news. Continue spreading the good news of the risen Lord. It is only through the Holy Spirit that we can stand together and overcome any obstacles in life. So I urge you, continue to pray. Ai gai o le atua i ni tae au. O le whaamanatu lea mo le tātou e kālesia. Ia au tu uai tātou e o tātou mātua tainane le paia o le kālesia e au sfono a teiri sili. Pulega San Francisco wa le Wega California i mātu. Awa tātou te loto vai vai. Tātou whaalango lango i le atua ma le taitainga le angāga paia. Nā te uptu fia i tātou i lona tomu ātotoa. Au maia le malu sianga i ate oe mai tātou uma. Tātou te wha wau ai mea le lei o lau ngā luega. Ina ia vi ia ai le atua ai le o le tagata. Laga o ala o le tino, o le aga o ala o le tau wha leanga. A o le ala o le angaga. E atangi ai le alofa whaamavau o le atua i le tangata, bona uso, mai tātou uma.
ia alofa le atua. Taitaina pea e le anganga o le atua lo o to soifua ngā lulue ma le soifua ta ua ngā ina ai i lana whiau ma lana ngā luega. Aga lei le atua tau to olo ina le suga le te maore ngā luega ma i lātu ua o lo o whea ngai ma le whaalaga mai a tuila manua i le aso e ala i lana usu ngā whono. Manuia o tau whanau, manuia le kālesia o le a tātou vi i le atua le pese se lau varus furu. Se lau varus furu le pese o le a tātou pese ai. o le tātou te talo mo le foai mo le talo whamanuia. Tauraga i le tusai le atua, i le tauraga e tasia e awhena e Sauniga e ala e soifua pa ia o ke riso lo mātua li whaola. O le ena Sauniga le tauraga o le whaolatanga,
ia ola I mātou uma, ma e wa taritonu whaalangolango le taitainga alo wanganga. Mātou talo lava le atua, le ia rofa whaapaia, ma whaamanuia le taulanga alau whanau. Ato ai molo lato soifua tautua ma le ola taua ngā ina o utangata. Awa lava lau whiau ma lau ngā luega. Ai atu ia o tō manuia o le atua le tamā. Le file mua o Yesu ke viso le ali I whaola. Ile ma le mafutanga le motisia ma le anganga pu le atua. Nei maso uma e o I le whaabavau lava. Amen.